Yes, nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza kugira ibihe byiza inshuti bakunzi ba Ibendera TV zereko meze neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza ikaze amakuru ku Ibendera TV kuri aya masaha zereko mukomeje kugenda mugira gahunda nziza. Reka mbabwire ko amakuru rero twinjiyemo muri aya masaha n'amakuru agiye kwitsa no kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Fatiwe abasirikare bagera kuri babiri b'u Burundi barakekwaho gutoroka igisirikare. Amakuru yabo aravuga ko abashobora kwicwa cyangwa bagafungwa. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Uraza kunyemerera kandi muri aya makuru tuze kunyarukira igoma ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu tuvugana ahangaha igoma hamaze kugera umuyobozi mukuru wa MONUSCO. Ese akihagera ndakubwira ko amaze gutegeka ikintu gikomeye cyane, aho uyu muyobozi wa MONUSCO amaze gusaba uruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa ibintu bikomeye cyane kandi bagomba gukora byihutirwa. Turabyinjiramo nabyo ku buryo burambuye muri aya makuru. Hanyuma nshuti bakunzi bacu hano ku Ibendera TV, agahenge karaza kugerwaho cyangwa biraza kugenda gute? Kugeza ubu ngubu agahenge muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kaganisha ku nzira y'amahoro gakomeje kugenda kibazwaho cyane niba aka gahenge kagomba gutanga umusaruro cyangwa niba hakwiriye kwitega indi mirwano. Ibi nabyo turabyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru nshuti bakunzi bacu, kandi tukiri kumwe namwe muri aya makuru. Muraza kunyemerera tuze kwerekeza Lubumbashi. Kugeza ubu ngubu tuvugana muri Lubumbashi haravugwa ibintu bikomeye cyane. Amakuru aturuka ha Lubumbashi aravuga ko abantu benshi cyane bamaze gutabwa muri yombi, akaba abakekwaho ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'umubare w'abantu 70 bose bakaba batawe muri yombi nyuma ya operasiyo ikomeye cyane yakozwe guhiga bukware aba bagizi ba nabi. Turaza kubyinjiramo nabyo ku buryo burambuye kandi hamwe namwe nshuti bakunzi bacu muraza kunyemerera tuze no kunyarukira Katanga. Tubabwire ko muriho Katanga witwa Jean Pierre Bemba yamaze kugera ahangaha agenzwa no kugenzura imirimo ijyanye no kubaka ikibuga cy'indege cya Ruwano. Kugeza ubu akaba hagiye kubakwa ikibuga cy'indege bivugwa ko gishobora kuzajya gihurizwaho ibikorwa bitandukanye, harimo no kuba ngo kuri iki kibuga cy'indege hagomba gushingwa ikibuga cyangwa se icyo navuga ko ari nka stoke ya za drone zigamije gucunga ubwirinzi yabo bw'iki kibuga ndetse n'ubw'aka gace. Turaza kunyarukirayo naho turebere hamwe uko ibintu byifashe muri aya makuru, kandi muraza kunyemerera tuze kwerekeza muri Pretoria ni muri Afurika y'Epfo. Ndakubwira ko Perezida Cyril Ramaphosa, perezida w'iki gihugu, yirukanye ku mirimo ye wari umukuru w'igipolisi muri iki gihugu akurikiranwaho icyaha rukumbi kimwe ariko gikomeye cyane. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza no kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndakubwira yuko bwana Donald Trump noneho yakamejeje ukubeshya. Amerika biravuga ko ngo yaba igiye gufatira ibihano igihugu cya Espagne. Nukubera iyihe mpamvu? Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hamwe namwe muri aya makuru. Nizere ko rero mumeze neza, nizere ko mukomeje kugira uwa gatanu mwiza. Nshuti bakunzi bacu muraza kunyemerera ntago turi buze gutinda cyangwa dutware umwanya munini. Niba wamaze kugera hano nyemerera unyandikire uti ndagukurikiye 5/5. Niba wahageze kandi unyemerere unterekireho like, biraza kunyereka ko turi kumwe. Niba ari ubwa mbere ugeze hano unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza cyane. Nshuti bakunzi bacu rero nimunyemerere ibintu tubigenze gutya. Ngiye nitwa Mukada hani ku Ibendera TV. Mukanya gatoya ngaruka twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye.
Alright, nanone nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano ni kwibendera TV. Nitwa Mukada mbahaye ikaze mwese. Niba amaze kugera hano rero nyemerera n'ubundi nkwinginge unkorere like, kubera iyo ukoze like hano bituma Google idukorera recommendation, hanyuma amakuru akagera kuri benshi bashoboka, nkuko ariyo ntego yacu. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kandi unyemerere unkorere subscribe, nubikora uraza kuba ugize neza cyane. Twinjiye muri aya makuru rero yihutirwa agezweho aya masaha. Ni munyemerere mbabwire ko ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi amaze gufatirwa abasirikare bagera kuri 2 b'u Burundi bivugwa yuko bari batorotse igisirikare kugeza ubu ngubu. Mirwano imaze iminsi ibera mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare bagera kuri 2 b'u Burundi bafatiwe hafi y'umupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi nyuma y'amakuru yavugaga ko bari baragerageje guhunga bakava mu gace k'imirwano ya Minembwe na Pozero. Amakuru aturuka muri aka gace avuga ko aba basirikare bari bamaze iminsi bakekwa gutoroka ndetse barimo gushakishwa, aho n'ubundi ngo abatorotse ubwo bari bugarijwe mu mirwano ikomeye bahanganyemo n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 na twirwaneho mu bice bya Pozero. Hanyuma rero aba basirikare ngo baza gushwekura ubwo bahungaga hamwe n'abandi abagera kuri 2 bo ngo baje gufata icyemezo cyo guhunga bahunze. Baravuga bati umuriro twabonye ntabwo dushaka kongera kuwusubiramo. Aba rero ngo baza kuburirwa irengero ni nyuma y'imirwano ikaze imaze iminsi ihanganishije impande zombi, no kuvuga ruhande rwa Alliance Fleuve Congo 23 bafatanyije na twirwaneho bahangana n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC gifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'aba basirikare b'u Burundi. Ubwo rero ngo twaga igitutu mu bice bya Minembwe no mu nkengero za Pozero. Aba basirikare ngo birutsa Masigemana abagera kuri 2 rero biza kurangira bo ngo ibyo kwiruka babishyizeho umwete ndetse ngo bahita abafata umwanzuro wo guhunga iki gisirikare burundu. Biravuga ko aba basirikare ngo bahise mo gukomeza kugira ubwoba, bakavuga yuko ngo batagomba gusubira mu mirwano kubera yuko ngo babonye ko ari intambara ikomeye cyane. Aba rero ngo abahungiye mu bice n'ubundi abagerageza ngo gukomeza kwihishahisha. Amakuru akavuga yuko aba ngo bari muri gahunda yo gushaka uko berekeza mu bindi bice, nubwo hari amakuru avuga yuko ngo bafashwe n'ubundi bakavuga yuko ngo bashakaga kwambuka umupaka ngo berekeze mu gihugu cyabo cy'amavuko. Ubwo rero abangaba bazaga kubura byaje kurangira hatangiye gahunda yo kubashakisha mu gisirikare, ndetse za operasiyo zirakorwa uyu munsi mu masaha mu gitondo. Rero bikaba bivugwa yuko abangaba aribwo baje gufatirwa ahangaha hafi y'umupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no Burundi. Icyakora amakuru ngo yaje kugera ku bayobozi b'igisirikare cy'u Burundi igihita rero gitangira ibikorwa byo kubashakishiriza byihuse muri bice nyuma y'igenzura rikomeye ku mipaka no mu bice bihakikije. Aba rero ngo baje gutabwa muri yombi. Amakuru akomeje kuvugwa n'abantu batandukanye ndetse n'abegereye ingabo z'u Burundi aravuga ko aba bafashwe bashobora gukurikiranwa n'ubutabera bwa gisirikare muri iki gisirikare cya FDNB, aho abashinjwe icyaha cyo gutoroka igisirikare, icyaha cyo guhunga urugamba. Ibi ngo akaba ari ibyaha bifatwa nk'ibikomeye cyane amategeko ya gisirikare, by'umwihariko muri iki gisirikare cy'u Burundi. Hari n'abavuga ko bashobora gufungwa igihe kirekire cyangwa se bagahanwa bikomeye kurushaho bitewe n'uburemere bw'ibi byaha bashinjwa ndetse n'ibihe by'intambara igihugu cyabo kirimo. Hari abavuga yuko aba basirikare ngo bashobora guhabwa ibihano 2 bikomeye. Igihano cya mbere ngo no gufungwa, ikindi ngo abashobora no kwicwa. Ibi rero bikaba byongeye kuzamura urwego rw'uko imirwano
imirwano cyangwa se urugamba ruhagaze ahangaha. Iki kibazo kikaba cyateje impaka mu bantu, bamwe baravuga ko gutoroka urugamba ari amakosa akomeye ku musirikare, abandi bakavuga ko hari igihe abasirikare bahitamo guhunga kubera ubuzima bubi n'ubwoba bwo gupfa mu mirwano idashira. Mu gihe ibi bikomeje kuvugwa rero, hakomeje kwibazwa niba koko abasirikare bari bufungwe cyangwa niba bari bwicwe. Amakuru akavuga yuko ubwo bafatwaga rero abayobozi b'igisirikare ngo bahise babatwara. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba bahise boherezwa mu gihugu cyabo cy'u Burundi cyangwa niba bakirimo gukurikiranirwa muri bice byo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakunzi ba Ibendera TV ni munyemerere dukubita tubangura muri aya makuru duhite twerekeza i Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi wa MONUSCO yahageze, akaba akihagera yasabye ikintu gikomeye cyane ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Umuyobozi wa MONUSCO ni umunyamerika yitwa James Wan. Kuri uyu wa gatanu tariki 24 Mata muri uyu mwaka yasesekaye mu mujyi wa Goma, kaburi umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru ugenzurwa n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Uyu yageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma mu gitondo cya kare cyo kuri uyu munsi, nk'uko amakuru agera ku Ibendera TV abitangaza. Uyu ngo yageze i Goma nyuma yo kunyura mu bice bitandukanye birimo Beni na Bunia mu rwego rw'urugendo rwe rwa mbere mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva yashyirwaho nk'intumwa nshya idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Kongo muri Werurwe. Uyu akaba yaraje asimbuye Bintou Keita, bivuga ko yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buzwi ku izina rya MONUSCO, bakaba abayobozi banditse ku rukuta rwabo rwa X ko ingendo za James Wan mu burasirazuba bwa Kongo zigamije gushyigikira ihagarikwa y'imirwano, kurinda abaturage no gushyigikira ibikorwa byo gushaka amahoro bikomeje. Umuyobozi mushya wa MONUSCO James Wan yasabye kuri uyu wa gatanu tariki 24 Mata muri uyu mwaka leta ya Kinshasa guhagarika ikoreshwa ry'indege zitagira abadereva mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana James Wan yatangarije ibi muri uyu mujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, akaba ari ubwo yarakigera hangaha. Aya niyo magambo akomeye yahise atangaza. Ubusabe bw'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bushinzwe kubungabunga amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buje mu gihe ibintu bitoroshye na gato muri kiriya gice cy'uburasirazuba bw'iki gihugu. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zakajije umurego mu kugabanya ibitero by'indege mu kugabasore, zakajije umurego mu kugaba ibitero by'indege zitagira abadereva mu turere tugenzurwa na Alliance Fleuve Congo 23 turimo na Minembwe, aho indege zitagira abapilote za FARDC ziruka gutera ibisasu kuri kaminuza ya Minembwe no kuri radio ya hangaha. Ni ku itariki 22 Mata muri uyu mwaka nibwo ibi byabaye. Uyu mugabo rero akigira hangaha akaba yihanangirije uruhande rwa leta ya Kongo, uruhande rwa Alliance Fleuve Congo 23 bose guhagarika ibitero abagaba bakoresheje izi drone. Kugeza ubu rero uyu mugabo akaba akiri muri uyu mujyi wa Goma, aho n'ubundi ari muri uru ruzinduko rukomeye cyane ahangaha. Bakunzi ba Ibendera TV ni munyemerere mbabwire ko twebwe dukomeje n'aya makuru twerekeje ku yindi nkuru, nayo ni inkuru ikomeye. Kugeza ubu haribazwa ngo ese agahenge muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo karaza kugerwaho cyangwa hitegurwe imirwano ya karundura, mu gihe ibiganiro by'amahoro bikomeje hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23. Ikibazo cy'iyubahirizwa ry'agahenge gikomeje guteza impaka no kwitana abamwana ku mpande
zombi. Nubwo hari intambwe zigaragara mu ruhando mpuzamahanga, ku rugamba ho haracyagaragara ibimenyetso by'uko aka gahenge gashobora gusenyuka igihe icyo ari cyo cyose. Mu minsi ishize ibiganiro byahuje ubuyobozi bwa Kinshasa n'abahagarariye abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 byabereye mu bihugu birimo Ubusuwisi, bigamije guhagarika imirwano imaze igihe mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ibi biganiro byashyigikiwe n'imiryango mpuzamahanga irimo Loni, bikaba byaratumye hatangazwa agahenge kagamije gutanga umwanya wo gukemura ibibazo mu nzira y'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku mpapuro ibi byasaga n'intambwe ikomeye. Hari n'ingamba zashyizweho zirimo gukurikirana iyubahirizwa ry'aka gahenge, zirimo urwego rudafite aho rubogamiye rw'akarere ruzafashwa n'ingabo za Loni zikorera muri Kongo zizwi nka MONUSCO. Nubwo agahenge katangajwe, ariko amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu ntara za Kivu zombi, aragaragaza ko imirwano itarahagarara burundu. Usesenguye neza rero urasanga ikibazo gikomeye ari ukutizerana hagati y'impande zihanganye. Buri ruhande rurashinja urundi kutubahiriza ibyo rwemeye, bigatuma agahenge gahinduka nk'ikiruhuko gito hagati y'ibitero aho kuba igisubizo kirambye. Ikindi gikomeye kandi nuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 atari wo umutwe wonyine ukorera mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakaba hari n'indi mitwe myinshi yitwaje intwaro ikomeje ibikorwa byayo itagira aho ihuriye n'aya masezerano arimo kugeragezwa gushyirwa mu bikorwa. Ibi bituma niyo impande zirebwa n'aya masezerano zagira ubushake bwo kubahiriza agahenge bidahagije ngo umutekano ugaruke, kubera yuko iyindi mitwe yo ikomeza guhungabanya umutekano. Mu gihe ibiganiro bikomeje rero, haribazwa ngo ese agahenge karaza gutanga umusaruro n'umusanzu w'amahoro, cyangwa hitegurwe urundi rugamba rukomeye cyane. Ibi ni byo kwibazaho, ariko kandi ni n'ibintu byo gutegereza, nubwo ubona yuko ibintu bishobora kugana hakomeye aho kugana aho gukemura iki kibazo gikomeye. Umuvuduko w'amahanga mu gushaka igisubizo uracyariho. Ibiganiro ntibyahagaze burundu, impande zose zigaragaza ko zumva ko intambara idatanga igisubizo kirambye. Icyakora nubwo ibi byose bihari, nta mpinduka zikomeye ziraba mu gushyira mu bikorwa ibyumvikanweho mu gucunga imitwe yitwaje intwaro, mu kubahiriza agahenge ndetse n'ibindi bikorwa. Mu gusoza rero, twavuga ko agahenge muri Kongo kari hagati y'ibyifuzo by'amahoro n'ukuri kugaragara ku rubuga rw'imirwano. Nubwo hari intambwe zigaragara mu rwego rwa diplomasi, ukutizerana, inyungu zitandukanye n'imiterere y'akarere bikomeje gutuma amahoro arambye aba kure y'ukuri muri ibi bice. Mu gihe isi ikomeje gukurikiranira hafi rero iki kibazo, ibibazo nyamukuru bisigaye no kwibaza ngo ese agahenge kazavamo amahoro arambye koko, cyangwa ni intera nto igana ku yindi mirwano ikomeye kandi ishobora kurushaho. Byose tubitege igihe. Twerekeze mikrofone ya Ibendera TV muri Lubumbashi. Aha haravugwa iki rero? Ubu tuvugana muri Lubumbashi, abagera kuri 70 bose batawe muri yombi barashinjwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Aba bakaba bafatiwe mu mikwabo ikomeye cyane yabereye ahitwa Ibagdorite n'umujyi wa Lubumbashi. Wongeye kuvugwamo igikorwa gikomeye cy'umutekano muke. Nyuma yaho abantu 70 bakekwaho ibikorwa by'ubujura n'urugomo batawe muri yombi mu gikorwa cy'umukwabo ukomeye wabereye mu gace ka
bactorite cyane cyane muri serire za penga na basembe. Kugeza ubu iki gikorwa cyabaye mu ijoro yaraye ritambutse rishyira no kuvuga ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane tariki 23 Mata muri uyu mwaka. Polisi rero kuri uyu munsi ikaba yatangaje ko abagera kuri 70 bose tayari bamaze gutabwa muri yombi. Akaba ari igikorwa cyakozwe na polisi ifatanyije n'ingabo za leta ya Congo FARDC n'izindi nzego z'umutekano zakoze umukwabo ukomeye muri utu duce dusanzwe tuvugwamo ibikorwa byinshi by'ubujura, ubugizi bwa nabi n'ibindi ibikorwa bikomeye. Iki gikorwa cyari kiyobowe n'umuyobozi wa polisi muri Katanga yitwa General Blaise Kirimbarimba hamwe na Minisitiri w'Intara ushinzwe umutekano n'ubutegetsi bw'imbere mu gihugu yitwa Jean-Jacques Kashiba umuyobozi. Aho ubuyobozi bwavuze ko intego nyamukuru yari uguhashya ubujura bwo mu mijyi n'ubugizi bwa nabi ariko no kurinda abaturage n'imitungo yabo. Mu byo inzego z'umutekano zafashe harimo intwaro gakondo zitandukanye nk'utwuma dukomeye, ibikoresho bishobora gukoreshwa mu rugomo ndetse n'amakarito menshi ya whisky n'ibindi binyobwa bikomeye bikekwa ko fitanye isano n'udutsiko tw'amabandi n'abateza umutekano muke muri aka gace. Polisi yavuze ko aba bantu bose uko ari 70 bakekwaho kugira uruhare mu bikorwa bitandukanye by'ubugizi bwa nabi birimo ubujura bwa nijoro, gutega abaturage mu mihanda no kubambura ibyabo ndetse n'urugomo rukorwa n'amatsinda y'urubyiruko rwitwaje ibyuma rukajya kugaba ibitero mu baturage. Major Charles Bini Rwamba umuvugizi wa polisi muri Katanga yatangaje ko iki gikorwa kiri mu murongo wo gukaza umutekano no kurwanya ubujura n'ubugizi bwa nabi bukomeje kwiyongera muri Lubumbashi. Bakunzi ba Ibendera TV ni munyemerere twihuse muri aya makuru. Nongere mbibutse ko hano turi ku Ibendera TV ni bamaze kwegera ndakwingiye ngusaba ngo unkorere like uraza ko ugize neza nubikora. Hanyuma nshuti mudukurikiye ni munyemerere twerekeze muri Katanga. Harimo kubakwa ikibuga cy'indege cyitwa ikibuga cy'indege cya Ruwano. Kugeza ubu aha hamaze rero kugera Jean-Jacques Bemba akaba yamaze kugera ahangaje kureba uko imirimo irimo gukorwa ndetse bikaba bivugwa ko muri iki kibuga cy'indege agomba kubakwa n'icyumba kigomba kugirwa stoke ya drone. Umujyi wa Lubumbashi wongeye kugarukaho mu nkuru z'iterambere nyuma yaho Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe gutwara abantu n'ibikorwa by'itumanaho Jean Pierre Bemba yakoze uruzinduko rw'akazi rugamije kugenzuraho imirimo yo kubaka inyubako nshya y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Ruwano igeze. Muri uru ruzinduko Bemba yaraherekejwe na guverineri w'agateganyo wa Katanga yitwa Martin Kazembe Shura na Minisitiri w'Intara ushinzwe gutwara abantu yitwa Maître George Mbagu hamwe n'umuyobozi mukuru wa Régie des Voies Aériennes n'izindi nzego zitandukanye za leta. Bakaba basuye harimo kubakwa ikibuga cy'indege cya Ruwano kiri mu mujyi wa Lubumbashi. Uyu mushinga munini watangijwe ku bufatanye bwa leta ya Congo ku buyobozi bwa Perezida Felix Tshisekedi ukaba ugamije kuvugurura no kuzamura ibikorwa remezo by'ibibuga by'indege hirya no hino mu gihugu cyane cyane iby'ingenzi nk'iki cya Ruwano. Kuri iki kibuga cy'indege nyirizina rero bikaba bivuga ko imirimo iri kugenda neza, aho inkingi y'inyubako ngo zikomeje kuzamurwa ndetse n'igihe cya mbere cy'inyubako kikaba kimaze gusukwaho beto. No kuvuga igice cya mbere mu rwego rwo kubaka etaje ya mbere mu nyubako izaba ifite amagorofa 4 yose hamwe. Biravugwa ko muri iyi nyubako kandi ngo hagomba gushyirwamo icyumba
kigomba gupakirwamo drone n'izindi ntwaro ziremereye mu rwego ngo rwo kwizeza abazagana iki kibuga cy'indege ko umutekano wabo uzaba urinzwe neza, atari no kuri iki kibuga cy'indege gusa kandi ngo no muri aka gace. Ibi rero bikaba byamaze kugenda bigarukwaho, aho iyi nyubako nshya wongeyeho n'ibi bikorwa, wongeyeho n'izi stoke zigomba gushyirwamo izi drone, ngo igomba kubakwa ku buso bwa metero kare 8,000 kandi ikazaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu bagera kuri 1,000,000 buri mwaka, aho n'ubundi ubona ko ari ibintu birimo gukorwa ku mbaraga zikomeye. Ni umushinga kandi ngo uzajyana no kubaka terimino y'imizigo ifite ubushobozi bwa toni 5,000, ikigo cyo gusana indege, hangari yo kubikamo ibikoresho, sitasiyo yo gutunganya amazi yanduye, ndetse no kuvugurura imihanda ijye kuri iki kibuga, harimo n'umuhanda mushya werekeza ku muhanda wa Kasenga, ndetse na stoke igomba gushyirwamo intwaro nyinshi cyane. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere dukomeje n'aya makuru, mbabwire ko noneho twerekeje Pretoria ni muri Afrika y'Epfo. Kugeza ubu ngubu muri Afrika y'Epfo haravugwa ikirero. Uyu mugabo mureba n'amapeti menshi cyane ku ntugu, uyu yamaze guhambirizwa izuba riva nyuma y'uko General Fanny Masemora yitabye urukiko rw'i Pretoria mu ntangiriro z'iki cyumweru. Kuri uyu ni ku munsi w'ejo ku wa kane tariki 23 Mata muri uyu mwaka, Perezida wa Afrika y'Epfo ni Bwana Cyril Ramaphosa yatangaje ko ahagaritse mu rwego rwo gukumira kugeza igihe urubanza rw'uyu mugabo ruzarangirira. Iki cyemezo bivugwa ko cyari gitegerejwe muri Afrika y'Epfo, maze ku munsi w'ejo ku wa kane ushize Perezida Cyril Ramaphosa akaba yaje gutangaza ko umuyobozi wa polisi yahagaritswe ku mirimo ye kubera ko Fanny Masemora akurikiranweho icyaha cya ruswa, icyaha gikomeye cyane. Akaba rero yaje guhagarikwa, aho bivuga ko iki cyaha ashinjwa kijyanye n'amasoko ya leta atavugwaho rumwe. Kuri ibi Perezida Ramaphosa yagize ati, nkurikije uburemere bw'ibi birego n'uruhare rukomeye komiseri wa polisi igihugu agomba kugira mu kurwanya ibyaha, nemeranije na General Masemora ko aba ahagaritswe mu rwego rwo gukumira kugeza ikibazo gikemutse. Ibi byatangajwe nyuma y'uko General Masemora agejejwe imbere y'urukiko rw'i Pretoria mu ntangiriro z'iki cyumweru, nk'uko inkuru dukesha RFI ibivuga. Mu gihe urukiko rwafashe icyemezo cyo gusubika uru rubanza, izina rya Fanny Masemora ryakomeje kugaruka cyane mu binyamakuru byo muri Afrika y'Epfo kuva yatangira gukurikiranwa mu kwezi gushize, bigateza impaka zerekeye ejo hazaza he nk'umuyobozi wa polisi ya Afrika y'Epfo, by'umwihariko n'igipolisi cyo muri iki gihugu. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, ibintu bikaba bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Ndakubwira yuko uyu mugabo yamaze guhagarikwa, nubwo benshi bavuga ko habaye guhohoterwa, ariko bikavugwa yuko ngo byakozwe ku bijyanye n'uko yakabaye aba intangarugero. Nimunyemerere dukomeze n'aya makuru rero, y'amakuru tuyerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza ubu amakuru ahari mashyashya aravuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora gufatira ibihano igihugu cya Espanye. No kubera iki rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika biravuga ko ngo zigiye gufatira ibihano igihugu cya Espanye byo kuyikura mu muryango wa OTAN kubera kwinangira kuyifasha mu ntambara ihanganyemo na Irani.
ibi byatangajwe n'umwe mu bayobozi ba Amerika wabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko yabibonye mu butumwa bwa email ya minisiteri y'intambara bugaragaza ko iki gihugu gishobora gufatira ibihano ibihugu byanze kuyifasha mu ntambara bahanganyemo na Iran. Ubu butumwa bugaragaza ko Amerika yatangiye gukurikirana uburyo igihugu cy'Ubwongereza kigenzura ibirwa bya Falkland biherereye mu majyepfo y'inyanja ya Atlantique. Ubwo butumwa burimo ingingo yerekana ko Amerika yarakariye ibihugu byanze kuyiha uburenganzira bwo gukoresha ibirindiro byayo muri ibyo bihugu mu kurasa Iran. Umwe mu bayobozi ba OTAN babajijwe niba bishoboka ko igihugu kimwe gishobora gukura ikindi muri uyu muryango yavuze ko bidashoboka. Perezida wa Amerika bwana Donald Trump yakunze kumvikana anenga ibihugu byo mu muryango wa OTAN kubera ko byanze kohereza ubufasha igihugu cye mu kureba uburyo hafungurwa umuhora wa Hormuz. Kuva Amerika na Israel byagaba ibitero kuri Iran ku 28 Gashyantare muri uyu mwaka, Washington yari yizeye ubufasha bwayo no kuvuga ubufasha bw'ibihugu by'Uburayi cyane cyane ibyari inshuti zabo. Ni nabwo Amerika yagiye isaba Ubwongereza kubafasha mu buryo butandukanye. Amerika ishaka gukoresha ibirindiro by'Ubwongereza ariko Ubwongereza buba ibamba. Ku rundi ruhande Espagne nayo yimye uburenganzira Amerika bwo gukoresha ibirindiro by'ingabo byo mu bice bya Rota na Maroni kugira ngo igabe ibitero muri Iran. Ibintu rero bikaba byongeye gukomera no gufata indi ntera yo ku rwego rwo hejuru. Inshuti bakunzi ba Ibendera TV, munyemerere mbashimire ubundi twerekeze ku musozo w'aya makuru. Nizere ko meze neza kandi mukomeje kugubwa neza. Mwese rero mugire munsi mwiza, mukomeze kugira umugoroba mwiza, gahunda zanyu zigende neza, hanyuma Imana ikomeze kubarinda no kubaba hafi.